Pars Media taqdim etadi. Бүгінгі күнде біздің жәмғият техник көтерілішінің яңа үрлеріне аяқ атлайды. CD, video CD, DVD кебек мәгълүмат саклау җиһазлары белән хәзер киң катлам кулланучылар файдалана. Гасырлар чигендә Barts Records фирмасы шундый җиһазларны җитештерү буенча республикабызда беренчелеккә чыкты. Татар һәм башкорт җырчыларының альбомнарын аудио, видео кассета, компакт дискта җитештерүдә безгә тиңнәр юк. Заманча технологиялар буенча бүгенге көннең һәр төрле ихтиҗларын канәгатьләндерерлек аппаратура да эшләтә. Аларны кулланып, безнең фирма сезгә үзегезнең музыкаль сәләтләрегезне тормышка ашырырга ярдәм итәр. Фирманың тавыш яздыру студиясе җырларга музыкаль аранжировка ясар. Продюсер үзәге сезнең иҗатыгызны халыкка җиткерер. Barts Records иҗат кешеләре өчен һәр вакыт йөз белән дарыла. Бүгенге көндә фирманың Казанда 5 кибете бар. Анда без җитештергән иң яхшы һәм яңа продукцияны сатып алырга мөмкин. Декабристлар урамында урнашкан Barts Records кибетендә күпләп сату бүлеге эшли. Барлык дистрибьюторларны безнең белән хезмәттәшлеккә чакырабыз. Barts Records ишекләре сезнең өчен һәр вакыт ачык. Диляра. Свежее звучание гармонии и стиля. Татар радиосы 100.5 FM. Сәгать сайын иң кайнар яңалыклар, татар, рус һәм чит ил йолдызлары музыкасы, күренекле шәхесләр фикере бары тик Татар радиосында 100.5 FM. Яхшыдан баштармыйлар. Эстрада күгендә яңа йолдыз Гөлнара Тимирҗанова «Мәхәббәт ялкыны» күптән көтелгән альбом. Сәүдә нукталарыннан сорагыз. Зәйнәп Фәрхетдинова, Зөфәр Билалов. Безнең бәхет безнең кулларда. Өр-яңа җырлар бәйләме. Бәхетле бардан бәхет теләп. Сәгыйд Гыйбашев, Гөлнара Тимирҗанова, Әлфис Кыямов һәм Лилия Хәмитова өр-яңа җыентыкта йолдызлар яктысына сыенып. Айдар, Хәния, Салават, Лилия, Габделфәт, Зәйнәп һәм Зөфәр Татар эстрадасының 7 иң якты йолдызы кайнар 7 җыентыгында. Мунча ташының Шәмси Закирга 50 яшь исемле яңа видеокассетасы чыга. Алыгыз, күлеп калыгыз. Яңа видеокассета көлке шартлаткычы 3нче чыгарылыш. Күлеп шартлый күрмәгез. Bu dünyanın gözleri de mattur, gitken kuşlar eyle gitsinler. Ötken ömrü geri kaytmaz deyip, başı şından eyle ötsenler. Senin bilen biz yürgen yola, şarkışlar yola dinmene. Senden başka ömrüm yemsizimden, senden başka bilmene. Gözlerinin bir yazları da bular, gittilerinin bula kaydılar. Yanlarında sen kalasın hele, senin bilen dünya matur, senin bilen biz
şarkışlar yola dinmene. Senden başka ömrüm yansızım innem. Senden başka minun dinmene. Monsuğuna akan günlerimde Sin bulanğa gürlep ağadik Sin bulganda minim yüreğimde Yaş şaktағы kebek ağadik Senin bilen biz yürgen yola Ay şarkışlar yola dinmene Senden başka ömrüm yansızım innem Senden başka minun dinmene Ötken ömür kire koytmasa da Kitken kışlar kabar kaytırır Bu dünyanın güzleri de matur Sin bulgan gağına maturur Senin bilen biz yürgen yola Ay şarkışlar yola dinmene Senden başka ömrüm yansızım innem Senden başka minun dinmene Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Хәерле кич, мөхтәрәм милләттәшләр. Хәерле кич дибез. Чөнки без сезгә хәерле кичләр, хәерле иртәләр, хәерле көннәр, хәерле юллар, тыныч төннәр һәм шатлыклы мизгелләр генә телибез. Без бүген монда сезнең белән бергә күңел ачарга, җыр аша моңга, моң аша хыялга бирелеп, күңелләребездә сүнеп барган иң якты моңнарны яңадан уятып җибәрү нияте белән сезнең каршыгызга Татарстаныбыз күкләрендә балкып янган популяр җырчыларыбызны алып килдек. Бездән сезгә якты балкышлар, ә сездән инде билгеле көчле алкышлар. Рәхим итегез, сәхнәбез түрендә әбиләрнең яшьлекләрен исенә төшереп елатучы, яшь кызларда сөю хисе уятучы җырчыбыз Равил Галиев. Каршы алыгыз. Сәтілім екен сізге дуслар Шушы күннің матур кешінде Балқып дуар яңа таң алдына Нәрсә тілім екен мен сізге Ең әуәлі сізге бұл тұрмышта Көңіл тынышлығы тілеймін Боршуларсыз әр шақ аязы көклі Имен тыныш еллар тілеймін Ең әуәлі сізге Шыта, күңіл тынышлығы тілеймін Боршуларсыз әр шақ аязы көклі Имен тыныш
sönmez bäxit, ümit xiyallarning nurlysin. Min dilimin sizge işigizde, umışlarning dilim surysın. İň awali sizge bu durmuşda, ko'ngil tinchlygy dilemen. Borşularsız serşap ayaz kukli, imin tinch yıllar dilemen. Dilimin sizge saf mehabbet, ümit xiyallarning nurlysin. Min dilimin sizge ömürlükge, yaşlık derdi yaşaw şadlygyn. Iň awali sizge bu durmuşda, ko'ngil tinchlygy dilemen. Borşularsız serşap ayaz kukli, imin tinch yıllar dilemen. Iň awali sizge bu durmuşda, ko'ngil tinchlygy dilemen. Borşularsız serşap ayaz kukli, imin tinch yıllar dilemen. Iň awali sizge bu durmuşda, ko'ngil tinchlygy dilemen. Borşularsız serşap ayaz kukli, imin tinch yıllar dilemen. Imin tinch yıllar dilemen. Imin tinch yıllar dilemen. Zor rahmat, hayırlı kech, hurmatli tomoshachilar. Sizning bilan Xobatdan uchrashuvimizga bek shodmiz. Sizga motor, xayrli yo'l kishlari dilayman. Qir qozlari Uşa zəngər köklər qışı Avurdırlar Yılda huşlaşu Ak qayınlar qalar Sarı sağış yanar Zata barayılar Ağımsın Tuğan yağım diye Üzgələni Sağ bulaşa dostlar Qaysığız Akkan sularına Geri qaytmay Sağınsağız Geri qaytığız Dulqını qağa Yarğa yarlar dəşalarga Unutmağız bizinin yaqlarını Vaqt yılğa ağar Akkıştağın yabar Sərəm bulup sağını Haqları Tuğan yağım diye Üzgələni Sağ bulaşa dostlar Qaysığız Akkan sularına Geri qaytmay Sağınsağız Geri qaytığız
Yağbulaşa dostlar Qaysığız Akkan sular gına Kiri qaytmay Sağınsağız Kiri qaytığız Tuğan yağım diye üzgələnə Sələm yolli dostlar Qaysığız Akkan sular gına Kiri qaytmay Sağınsağız Kiri qaytığız Sağınsağız Kiri qaytığız Sağınsağız Kiri qaytığız Dağlar sihri yakmızın bulmağaç Yıldızlarının kimi yaktısı Senin bilen gönlüm bəxtli Süyünün de senin tatlısı Hıyallar durmuşqa aşmay Kulun nazlardan daşmay Günlerde tükeylene Senden başka Yaşavda yaşav düğül Seni güne kütte güğül Min üzümde üzüm düğül Senden başka Senin bilen gönlüm bəxtli Sindəginə suyu sindən naz Burşularının barın unutam Seni bulğanda janda tutaş yaz Hıyallar durmuşqa aşmay Көңілім nazlardan daşmay Günlerde tükeylene Senden başka Yaşavda yaşav düğül Seni güne kütte güğül Min üzümde üzüm düğül Senden başka Senin süyüde şəkilliklərə Senin süyü indi ümiddə Senin süyü yazmış buləgidir Senin süyü miğa bəxtgə Xıyala durmuşqa aşmay Көңілім nazlardan daşmay Günlərdə tükeylənə Senden başqa Yaşavda yaşav düğül Seni güne kütte güğül Min üzümde üzüm düğül Senden başqa Hıyallar durmuşqa aşmay Көңілім nazlardan daşmay Günlərdə tükeylənə Senden başqa Yaşavda yaşav düğül Seni güne kütte güğül Min üzümde üzüm düğül Senden başqa Hıyallar durmuşqa aşmay Көңілім nazlardan daşmay Günlərdə tükeylənə
Karşılarına çıkar bulsan min gidermen Ollarıma tizillenirlik Kışın gitse kişirirmen Yuyu aşulanma Yazmışına kurlama Sinemine bin sinemine Gazapların bitine ver Yaşlık uzağan, hisler tuzağan Nişe yıllar kötü bozağan Nindigine salgın jiller Uzdum iken aramızdan Yuyu aşulama Yazmışına kurlama Sinemine Gazapların bitine ver Yollarına, karşılarına min çıkarman Eğer kilsen allarına dizillenirlik Kışım cidden sin kişirsen Yuyu aşulama Yazmışına kurlama Sinemine Gazapların bitine ver Резида Шарафеева. Bir tuturып қарасаң да, еркелесең, назласаң да, бітті Резида шақырып елетлары. Инде бұйылғы концертларым тыныш қына өтіп кетер әлі деген едім, тағым болмады. Башланырға бір ой шамасы уақыт қала, қатынның ақиреті 5-ші реттен 10 шақырып елетіне заказ беріп та қойды. Білем енді, 10 шақырып арасында менің сүйер көде бар. Шиш ұтырау алар білен бірге. Тағын оның үшін 7-ші реттен 2 орын алып қалмыша болмай бет енді. Қатынға бір орын, балаларға тағын бір екіні, мына оңай менің қатынға обязательный 4-ші реттен қамнеқ ұртадан 3 орын подряд болсын. Потому что осы зұраның. Ол бір қышқырып күліп жіберсе, яки түшкіріп жіберсе, 5 метр радиустағы бүтін кішілеріне душқа батырған шекелі ите да қоя. Жәшірек шақта өбішкенде менің 2 құлақтан бір жыл өбетірған ел шоқын-шоқ. Оның біле өбішкеш ішке барғанда битні де жуып тұрмайды. Сүлгі біліңіне сүртем де бит күні бойы шип-шиста. Мұнаның әнесі де шулай, олардың нәсілден келгендерінде, әнесінің түкірігі гіл жылан ағуы шекілді. Мұна мұнда мен аша шірәсе, мен сіздің қаршығызда, мұна шында аға шекілі құрым да түшем. Мұна аңада 3 орын подряд керек 4-ші реттен. Бабайны да отыртыра керек бетінде. Ну, бабай әйбет кісі менім. Мировой мужик, тігі Чернобыльда болып қайтқан. Біз анымыла қазір полный бизнес ашып жібердік жамаға. Неше кетіп дейсіз ме? Бабайның анализларын призывникларға сатып тек жатабыз. Bir mayonez bankası analizini 100 tengege alıp gideler. Tügünü prizmlik künge 2 kolak kabul ete, tügünün küzüden aşarlana.
Kulak kada katlanamız ki, boşuna da difikit bula, tili de üzünden üzü çıkı veri başlay, mankası da gitmey, sılagayı da ağa, tünle biraz ostuna da jip bergali boğay. Şap bitini mındı soldat kimga kerek? Olmaylar, hazır babayga şirat turib yazılarına. Babayını küne koyup pivnuşkıda yatkıram. İge Bedrefke gene qaytı veremiz ki. Hazır şap, Allah'a şükür kümge 9 litr vere başladı. Bütün kişiga da jeyte. Mına şundi babayını nişik oturtmaysan indi. Ali şok kurşulara kilebіз deganlar, yaram aytam şortısının kelsinler indi. Mına şulay aytып 4-nji rat bitti. 50 şart tankadan 20 urum, benim kısadan 1000 tanka. İşte. Tak 5-nji ratda 10 urun kaldı dedim mali. Aşu kalmadı, anısın köpten indi xotinning işindagi do'stlarına, naşalistivalarına berip bitirdik. Jamaga çotin naşalistivi degenden benim xotin gulat ite başladı buğay. Bir günni malay koytup kirdi, ağzı jırık üstünde ırjana şeşki tummunun. Ben aytam bana koyan aldım. Latariye biletini attım dey. 2-3 günde ötmedi, tağın enjim oyun satağıp kaytıp kirdi. Ben aytam bana son koyan aldın indi. Manasında bakıtlı latariye biletini attım dey. Ağzı vanныға kirrige mataşa. Ben aytam kirme vanныға. Niye dey? Ben aytam bakıtlı latariye biletini şebap düşmegay deyip korkam. Mana alın naşalistivisi şuşundadır. Bırat budan birime jamı şaşkıtın. At mana şunda tağın burat da bitti. Tak 7-nji ratda 2 urun siyarkaniki dedim bitalayımı. Ey siyarka degenden çıkınçık motor indi ol özü meni funday. Mena giltigi yaratıp birden birin birgine bir tegim havam dep kine oturam. Ol mena tegi gül yaratkanda Moskvişim dep kine oturam. Bir kuni mena tolaşqa suradım. Men aytam sen meysera nishlab mena gül Moskvişim dep aytasың? Потому что sen benim şıtırısты девенат satayım dey. Soң жамағат Москвичнің бет 41 да бар. Ғарлығымнан доңғыз баласы құшақлап жер тишігіне кіріп кетердай болдым. Мына бұл змеяна кімдерін отыртырға екен, а? Ауылдашларын отыртам, Аллахы берса. Мына ғұмыр бойы менің тәңкіге тегентігі көрші Хамид келешек, қаман үйлен алмыша ери. Шул Хамиднің Касим соты болсын әлі. Шап болашақ. Так, тағын кімдер қалдалы? Өткен концертта классташлар бір көп кәлі бергенлер еді. Олардың да шақырмыша болмайтын дайымы. Классташлар дегеннен, қызық вақиғалар ескертшайынды малақайым. Bir vaqtni şulay 9-ni bitirib, 10-nji klasslarga ko'chgan vaqtlar, kanikuldan chiqdik qina, o'qituvchi bizga aytadi, kanikulni nishik o'tkazib turunda Sashinini yozib ketiramiz dey. Narsa deb yozasan endi, jay bu eshitdik. Eshitdik deb yozib bo'lmaydi endi. G'ali bilan o'ylashdik da, oraqi sizin kitap deb, ishi sizin o'qib deb almashtirga bo'ldik. Shundan tutundik Sashinini yozarga. Biz G'ali bilan jay bo'yi kitap o'qidik. Ey o'qiymiz, bizga bu shug'ul shu qadar ushab ketdi. Kitapni o'qib bitiramiz-da, kibitga yuguramiz. Kibitdan yangi kitap olib qaytamiz-da, to'g'rini o'qib bitiramiz. U kitapni o'qib bitirgach, to'g'ri kibitga yuguramiz. Shulay kibitga yangi kitapqa deb kirgan edik. Kibitda o'qituvchi Munirabi bosib tura. To'g'ri ko'rinib tura, shapkina kitap o'qigan. Eli kisasidan yortlash o'qilib bitmagan kitobi da chiqib turaydi. Shundan bizni maktabdan qo'dilar. Sapatoni o'qib bitirdik. Yara shurtsi mena 1-2 ratni klassdashlarga qoldiram. Oldan qarab menga maqtanib o'tirsinlar hali. Tak, bu ratda bitdi. Mening bitta 3-ratim bor. Onda kimlar o'tirtirar ekan? Do'stlarim, artistlarni chaqiram, Allohi buyursa. Jamoat artist deganda birda junni xalq tug'ilindi u. Buni o'nglamayman men orni. Buni Rezidan o'nglayman de. Rezida xotin qiz, mana shuning qadar xalq oldiga chiqib, jirlab turgan mujik. O'zi normalniy mujik deb sanagan er kishi shushuning qadar xalq oldiga chiqib, qop-oyoq boshdan jirlab turamini razva. Mana to'shni Raul bugun o'ynab tugul ul. Manda chiqib jirlab turmas edi ul. Mana o'zingiz o'ylab qarag'iz. Uyda bitar jirlim desang boshda bir yortini bo'klaysan. Ondan so'ng jirlay boshlaysan. Hali azroq uyalshanroq tabulsang, üstel üstüne çıkıp jirlim desang, 2 yortida bitib ketadi. Mana Raul to'shni o'yib tugul bugun. Yara mana shunda 3-nji ratga artistlarni o'tirtam. Tak 4-nji rat bitdi, 5-nji ratni tutirdim. 6-nji rat bor aytali menim. 6-nji ratga kimlar o'tirdi ekan? Gastronom direktorini chaqiram, Abazatlning xotini bilan, anlar petitsa fabrika direktorini chaqiram, xotini bilan kelsin hali. Mana jamoatdagi maggi bulbullar chiqqandan beri yemi. Menim uyda bir tovuq bo'ta tutib ashaganim yo'q. Ishdan qaytib kiruvim bilan xotin talnikaga bir maggini otadi, ustuna shaynikdan qaynar suv og'izada mashadi. Ali joriy qirina shunda qolaq qo'ysa, Xitoy shanishkisi qo'yatiga. Restoranda Xitoylar shulay yashaydi. Mana ashab qarasin yana maggini shanishki bilan. Mana Abizatli petitsa fabrika direktorini chaqiram.
Аннары молайның кызның укытучыларын порлап шақырам, Аллаһы буйырса. Бір күні менің мектеп директорына шақырып маташалар. Мен айтам, нәрсе болды инде тагын. Неше күн нәрсе болды ди. Сенің малайыңды укытучының күзлігіне де шыбын рәсеме ясап қойғандай. Мен айтам, шуннан нәрсе болған. Неше күн нәрсе болсын ди. Укытучы бит 45 минут бойы ди күзліктегі шыбынны қуып отырғандай. Мен айтам, шуннан, мен айтам, ана бір күні менің малай Қоршыдағы құймаға пивбушкасы ясап қойған еді. Біз Яртуран білән күні бойы шират тұрдық, мен айтам. Мен бет сені шақырмадым. Мына әбәдәтіліне келіп қарап отырсын әлі. Так, 7-ші ширатыны тутырдым. Менің бет әлі 8-ші шират бар. 8-ші шират менің кісіден шықмай. Онысын нәшәлісті барады. Элитный рәт. Бушлай. Мына бүгінде келгендердір әлі. Келдіңіз ме? Ақша жып қар, Яра, кегеш бек жақшы болған. Так, 9-ші 10-ші ратқа кімдерін отыртыра екен? Гастроэндокринолог хатыны білән, уролог ире білән, гинеколог хатыны білән, больничный язушыға, аптекерға, лесникка, военкомға, прокурорға, судьяға, менә сиңа 9-ші 10-ші ратта бітті. Әланда Раул Галиев 1-2 рат сұрап маташа. Аңа 11-ші 12-ші ратта қалдырам. Резида Шарафиеваға 13-ші 14-ші ратта ярап тұрар. Субханалла, машалла, менің бет урындарда бітті бұға жамағат. Мен бет әти біле әнені де шақырған өттім. Әти қадірлім, әни бағырым, зинхар үшін бұйылғы концертларыма келіп үйірмәгіз. Қазір меңа бір 20 мың тәңкі оқша беріп тұрғыз әлі зинхар. Дұслар туғандар біле концерт қойылары бек көңілі бет ол. Ярялы құрметлі дұслар, құрметлі тамашашылар, сіз бар, сіз болмасаңыз біз концертларымызны кімдерге қойып ерер едік. Біз сізні әр уақытта күтіп қалабыз. Концертларымызға рахим етіңіз. Kızları yanıp durra gözleri, hay kızları yanıp durra gözleri, yanıp durra gözleri la madur vakta özleri, yanıp durra gözleri la madur vakta özleri.
bıyıklı diren, gül yarlar şiren, şiremine yatıp yal iten. Dün bıyıklı diren, gül yarlar şiren, şiremine yatıp yal iten. Gülün suvunu boylayıp, üzüm seni uyuyup, üzüm seni sağınıp öter. Gülün suvunu boylayıp, üzüm seni uyuyup, üzüm seni sağınıp öter. Bıyıklı diren, kul yarlar direk, dal direkte sayrı sanduğaş. Dün bıyıklı diren, kul yarlar direk, dal direkte sayrı sanduğaş. Sanduğaşның jeri tınlağanda yeri, irkem seni üzülüp sağınıgaş. Sanduğaşның jeri tınlağanda yeri, irkem seni üzülüp sağınıgaş. Dün bıyıklı diren, zenger kulga kilen, yupqağına tübül bitirken. Dün bıyıklı diren, zenger kulga kilen, yupqağına tübül bitirken. Kulның suı salqın, yürek tulı yalqın, yanar bulsan suğa siderem. Kulның suı salqın, yürek tulı yalqın, yanar bulsan suğa siderem. Yanar bulsan suğa siderem. Yanar bulsan suğa siderem. Bek zor rahmet. Ana şunda gana dursun el. Hürmetli tamaşaçılar, hazır özübüzning aziz ankaylarimizga bizni uchun burshilib turishlarga bag'ishlab jir boshqaramiz. Yüreğime yara salma disin eni, uzak yürüme songa kalma disin eni. Elleniler uylamalar eni eni, benim için yüreğim ereni ereni. Elleniler uylamalar eni eni, benim için yüreğim ereni ereni. Yalğış yolğa basa kurma disin eni, min bit seni kileşeğim disin eni. Elleniler uylamalar eni eni, benim için yüreğim ereni ereni. Elleniler uylamalar eni eni, benim için
күзләр, назлы караш көтәм әне. Көтеп гомер юлларыннан үтәм әне. Әллә ниләр уйлам әллә әне, әне. Минем өчен йөрәккәем әрни, әрни. Әллә ниләр уйлам әллә әне, әне. Минем өчен йөрәккәем әрни, әрни. Минем өчен йөрәккәем әрни, әрни. Рауил, әйдә булшал әзрәк. Менә, бүләк дисең дә бүләк дисең. Сиңа Минзәлә главасы Мәхмүд Галимович менә бүләк җибәрде. Сап сары фанер сандык. Ялтырап тора менә алтын белән йөртелгән ниләре дә, бантиклары да бар. Рәхмәт, Мәхмүд Галимовичка бик зурлаган. Шулай дип әйтерсең. Ае, главалар гадәттә холодильниктан да очсызрак бүләк җибәрмәгәннәр әле моңынчы. Ярар, энә дә бүләк, дөя дә бүләк дигәндәй. Әйе, менә син үзең уйлап кара. Риза булып кабул итеп алды дип әйтерсең, ям. Менә мин сиңа шуны әйтмәкче булам. Менә мин сиңа 1000 тәңкә акча бирәм, әйеме? Син менә бу фанер сандык урынына 2 мотор сандык аласың, кызларыңа кияүгә бирәсең. Әйдә, бу сандыкны миңа калдыр. Миңа просто бантик иши. Минем бит кызлар түгел, малайлар гына. Кияүгә бирәсе кызлар юк, шуңа күрә. Кирәк булыр. Миңа шушы бер сандык, фанер сандык бик җиткән. Әйдә, 3000 бирәм дә вәссәлам сатлашып тормыйбыз. Бантиге дә үземә ошады бик матур. Бит бай. 5000 бирсәм 7 сандык аласың, әйдә. Юк, кирәкми, доллармы? Юк, деревянный. Деревянныйны, брат. Үзең беләсең, инде берәр урыныңа тыгып куярсың шунда. Акчаларыңны. 8000. Җәмәгать 8000 бит 10 сандык аларлар шундый, әйеме? Бәхәс урынсыз. Урынсыз дисең. Әйе, урынсыз бәхәс. Я эшендә нәрсә бар икән беләсең бит әле. Менә әзрәк кенә ачып, иснәп карыйсыңмы соң? Рис бар инде монда бер. Ничек соң, тәмлеме? Тәмлеме әллә? Кашан җибәргәнсең посылканы? Ну, хайран бар инде. Бер ис килгән сымак. Тәмлисеме соң дим бит? Ит салып җибәргән булган мәле. Иченә. Ит тутырып та җибәргән мөмкин, улаймы? Юк, сен минем кулны исән, шуңа күрә ит исе киләдер. Ай. Тавык бутып башлаган идем. Такма яңадан кулыңа теләсә кая. Әйдә, 15000 дә вәссәлам, сатлашып тормыйбыз. Әйдә, сатулашып тормыйбыз. Менә Җәмәгать 15000 бирәм, алсын әле шу акчаны. Хөрмәтле тамашачылар, дуслар, әйдәгез. Менә сезнең киңәшкә мин колак салам. Чөнки бер баш 700 баш булыр, әйме? Нәрсә алыйм, акчасын алыйммы? Үзенә дә юк акчасын, бүләк алыйммы? Бүләкме? Иштеңме? Жәллим сине Раул, ярар, Аллага тапшырдык. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аузу биллаһи минәш шайтанир-раҗим. Алла субхан. Жәллим бит сине. Жәлләм, әйдә, аш бисмилlah. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хатларда юллама, көтәмен тик сине киләләр. Күңелдә якты хис, көтәм мин иртә кич, сагындым елмаеп көләм. Юлдызыма өмметем, мин синең бәхетең, саңа димә әлегә соң түгел. Күңелем түрендә, хыялым күгендә, мин якты йолдызым син бүген. Юлдызыма Жанып бетмисең, мәхәббәт юк дисең, сөю дисең ди хыялда.
bizele dünyada. Yolguzuma ümmüdün, min senin bakıtın, sana deyma elliga son tugel. Ko'nglim turunda, xiyolim ko'ngilda, yoqdi yulduzim sen bugun. Yolguzuma ümmüdün, min senin bakıtın, sana deyma elliga son tugel. Ko'nglim turunda, xiyolim ko'ngilda, yoqdi yulduzim sen bugun. Bakşada urmagül, quyoshqa urilagil, shilissin yoqtisin tuyganға. Gullarga urilib, nazlarga tirinib, yasharmin bari sen bo'lganda. Yolg'izma ummidim, men sening baxiting, sana deyman halliga son tugal. Ko'nglim turunda, xiyolim ko'ngilda, yoqdi yulduzim sen bugun. Yolg'izma ummidim, men sening baxiting, sana deyman halliga son tugal. Ko'nglim turunda, xiyolim ko'ngilda, yoqdi yulduzim sen bugun. Ko'nglim turunda, xiyolim ko'ngilda, yoqdi yulduzim sen bugun. Yoqdi yulduzim sen bugun. Yoqdi yulduzim sen bugun. Алмаз Абри Хамзинның сезгә өр яңа җырын тәкъдим итәсем килә. Шәшләреңдә ак тап. Шәшләреңдә ак тап әллә бик күп укыйсыңмы китап? Әллә бик күп сөю сүрәләрен утырдыңмы ятылап? Ак таплы шәшеңне тарап төрле җилдәр искәндер, истәреңнең саф аклыгы шәчләреңә күчкәндер. Ак таплы шәшеңне тарап төрле җилдәр искәндер, истәреңнең саф аклыгы шәчләреңә күчкәндер. Шәчләреңдә ак тапы күңелең тарткан үзеңә тиң яратап. Алсын сөймәгәннәр, сөйгәннәр бар, йөрмә вәгъдә саклап. Ак таплы шәшеңне тарап төрле җилдәр искәндер, истәреңнең саф аклыгы шәчләреңә күчкәндер. Ак таплы шәшеңне тарап төрле җилдәр искәндер, истәреңнең саф аклыгы шәчләреңә күчкәндер. Шәчләреңдә ак тапы бигрәк матур, йөрмә аны кабылап. Минем мәхәббәтем төсле булып, балкып торсын апак. Ак тапы шәшеңне тарап төрле җилдәр искәндер, истәреңнең саф аклыгы шәчләреңә күчкәндер. Ак тапы шәшеңне тарап төрле җилдәр искәндер, истәреңнең саф аклыгы шәчләреңә күчкәндер. Шәчләреңдә ак тапы торсын иде, тормышыңны нурлап. Күктән айны алып баш очына куйдың мәллә урлап. Ак таплы шәшеңне тарап төрле җилдәр искәндер, истәреңнең саф аклыгы шәчләреңә күчкәндер. Ак таплы шәшеңне тарап төрле җилдәр искәндер, истәреңнең саф аклыгы шәчләреңә күчкәндер. Шәшеңне тарап төрле җилләр искәндер, истәреңнең саф аклыгы шәчләреңә күчкәндер. Истәреңнең саф аклыгы шәчләреңә күчкәндер.
Hislerinden sapaklığı şeşlerine köşkendir. Şeşlerine köşkendir. Мына хөрмәтле дуслар, бер бүләгебез сәхнәдән чыгып китте, Аллага шөкер. Әле безнең бүгенге концертта бу беренче һәм соңгы бүләк түгел. Безнең бүгенге концертыбыз гел бүләкләрдән, күчтәнәчләрдән һәм сюрпризлардан гына торачак. Менә хәзер сезгә тагын бер бүләгебезне тәкъдим итәбез. Менә без бит инде татар халкы туйлар булсын, мәҗлесләр булсын, бер рәхәтләндереп, сыздырып биргә яратабыз, әйеме? Менә кайсы гына туйга барып кермә, Флора Хөрмәтованың кассетларын куялар да, шуңа бер рәхәтләнеп биеп алалар. Менә Флора Хөрмәтованы үзегезнең күргәнегез бармы? Юкмы? Бармы? Күрәсегез киләме соң? Менә хәзер сезнең каршыгызда Файзулла Туишев исемендәге гармончылар конкурсы лауреаты, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Флора Хөрмәтова. Каршы алыгыз. Хәзер Флора апа сезгә үзенең яраткан тальянында авыл көйләрен башкарып китер.
Рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Шундый матур, көчле алкышларыгыз өчен, әлбәттә, сезнең алкышларыгыз миңа уйнарга дәрт бирә һәм яшәргә көч бирә. Рәхмәт сезгә. Менә шулай барыбыз да, тагы да киләчәктә барыбыз да исән-сау булып, сәламәт булып, тагы да шулай күрешергә язсын, очрашырга язсын. Рәхмәт сезгә. Ә хәзер тагы хромка гармонында сезгә халык киләрен башкарам, халык һәм бию киләренә тезмә.
әлі батыр үйреклі асыл ерлеріміз сәхнеге. Сұлу қатын қыздарымыз барымыз да сәхнеге рахмет етіңіз. Кімдерінде ел шаңырақ орындарында, кімдер батырымда сәхнеге рахмет етіңіз. Егітлер, кімдер сызғыра білен сызғырып жип барамыз. Ишетмейм әлі қазанлар сызғырала білмеймі? Сәхнеге рахмет етіңіз. Мына қазанның асыл үйреклі батыр ер егіттері мына қайда екен. Мына бит. Көрмейм, қатын қыздарымыз ішіп бегіз. Мына шылай, мына. Егіттер бір сызғырып жип барамыз. Қоя біздің қатын қыздарымыз бірде бекес көрінеді. Сәхнеге рахмет етіңіз. Орындарда болса да бейіп алыңыз жамағат орған сынып етін отырып. Қол шабуларын ешітмейм мен. Бұл қазанның ең батыр бейші егіттері һәм қызлары. Ой рахмат. Мына бет нешік бұлдыралар. Ой рахмат егіттер қыздар. Қазір бірімізді тұра алмаймыз. Біздің бүлектеріміз бар сізге. Бүлектеріміз. Әр біріңізге де кетмәгіз. Мына жамағат біріңізді тұра алмағыз. Біздің сізге Барс Рекордс продюсерлік өзінің бүлектері, көштенештері бар. Мына башта көріп қалыңыз ал жамағат. Мына бұлар ойық деп білесімсіз. Ойық кіші разы сәхнеге шыға. Молодцы егітлер. Шулай. Флёр апа ойнағанда ойық кішілерді сәхнеге шығалар. Ай рахмат. Мына қазір ең бірінші бөлігі бізді Флёр апа өзі Қазанның ең матор бейушісіне тапсырашақ. Мұнда ауыр вазифамена тапсырдық да. Қойсына берге де білмеймін. Мына ең бірінші болып, құйы болып екі егіт шықты. Қоя кеттілер, ол егітлер. Мына шу егітке. Ярар, менің бейікілеріне тағыда нығырақ бейгіз. Рахмет. Бик зор рахмат сізге шулай матур деп ойнаған үшін. Уңышлар тілеймін сізге, рахмет. Бейгенсіздер, ілікте, шулай ма? Қамиді Флёр апа бірінші, екінші орындарын кімге, екінші, үшінші орындарын кімге береміз? Мына ұлы яштағы абзый құйылам шулай сәхнеге шықты бет. Мына бұл әфәндіге мен берер едім. Рахмет құйы болып шыққаныңыз үшін сәхнеге. Әмінде үшінші орыныбыз. Мына ансын өзіңіз айтыңыз әлі. Мұнысын енді біздің тамашашылар бәлкім айтып берілер. Қарал, бір сартына бірсі қашып тұралар. Мына ең ұял шағын түгіл ме екен ол? Құрметті тамашашылар, бәлкім сіз ерден етерсіз. Мына бұл қойсына берге. Қашып тұрғаны ма? Енді біздің башқаларымызға да бөлектәріміз бек көп. Рахим етіп, қабыл етіп алығыз. Бек зор рахмат сізге. Мұнда сәхнабіз түрінде Қазанның ең матор бейушілері болды. Олар үшін бір күрәтіп қол шабы қал жамағат. Рахмат аларға. Айдағыз енді қазір өзіміздің бүтін дүния татарларын бейетіші Флёр апа құрметіне бір гүрлетіп қол шабып, аңа исәнлік, саулық тілек әлі.
Флер апа. Yokosuz ötkergen tünlerin içinde Kukerek sütünü temen unutkanım içinde Anneyim Gişir olsan ide Gişir olsan ide Uyulamışa ötken süzlerim içinde Yüreğinde kalgan izleri içinde Anneyim Gişir alsan ide Gişir alsan ide Yollarıma korap organın içinde Şeşillerin vakitsiz ağarganı içinde Anneyim Gişir alsan ide Gişir alsan ide Gişir alsan Өзіміздің ұстазымыз Ершемеда жетекші композиторымыз Ринат абай Ғыбайдуллиннің Роберт Меннулин сөзләренә язган Нұрат Елғам деген жырын сезгә тәкъдим итәсем килә. Ширмешән районының Нұрат Елга деген авылына багышлап язылган бу җыр минем күңелемә бик якын булды. Чөнки мин үзем Минзәлә районы Нұрат Кишү кызы һәм мин бу җырны үземнең туган авылым Нұрат Кишүгә багышлап җырлыйсым килә. Рәхим итеп тыңлагыз. Нұрат Елғам, Нұрат Кишү. Син авылым үзең бик яш, үзең бик тә борынгы. Бабамнар каян тапкандар мондый изге урынна. Ай, авылым Нұрат Елғам, ай, авылым Нұратылым. Мин бит сине ömürlükке yarаттым.
күрмешә жанға орын табалмам сені қайтып көрмешә Ak meşitli ak dağlar Sindirekte ak eller Halkın bilen maktağlar Ay yavrular atılgan Ay yavrular atılgan Nin bitsin ömürlükte Ömürlükte yarattın Ay yavrular atılgan Ay yavrular atılgan Nin bitsin ömürlükte Ömürlükte yarattın Nin bitsin ömürlükte Ömürlükte yarattın Ömürlükte yarattın Ömürlükte yarattın Kazılar kide жылы yakka Türkümleri bilen gel birge Kazılar kide biz yakın dostlar Sağınışı kilidi görüşürge Kazılar Sızılıp kola zengar yolları Kazlar gibi güde dizilip güde Unutulmazlık yaşlı yılları Yazgı ko'krov tavgi shoshqin hislar Shod kishlarini esga kim olmas Sof xiyollar bilan bir dilga Yoshlik do'stligimiz yo'qolmas Qozlar Sızılıp kola zengar yolları Bazılar gibi güde dizilip güde Unutulmazlık yaşlık yılları Bazılar şah
gibi güter Dizilip güter Unutulmazlık yaşlı yılları Kazılar kite hangıldaşı Yaman sular kala küngüller Kazılar kayıtır lakin kiri kaytımaz Biz kişirge matur bu günler Kazılar Sızılıp kala zengar yılları Fazlar gibi güder, ezilip güder Unutulmazlık yaşlı yılları Fazlar şah havalarda Sızılıp kala zengar Fazlar gibi güder, dizilip güder Unutulmazlık yaşlı yılları Fazlar gibi güder, dizilip güder Unutulmazlık yaşlı yılları Зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Мин инде Резида Шәрәфиевадан калышмаска исәпләдем. Бу сезонда матур-матур кәшемнәр киеп чыгам. Сез дә минем кәшемнәремне яраттыгыз бугай. Үзем дә шибәр булгач, матур итеп киенгәч тендә гөрләтеп кул чабып утырасыз. Рәхмәт. Şeyler geç gözler, geç kızlar, şapkazılar, 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 şap. Şeyler geç gözler, geç kızlar, şapkazılar, 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 şap. İyi ayak yaş gelin dışa, bəxtlidən iğə kuşa. Bu sana jildə yumşaq pazmamıqlı minder düşə. Teşkilin dışa Bəxtlidən iğə kuşa Bu sağa cildə yumşaq Bazmamıqlı minder düşə Uşak günü yok kalan kızlar kap kaynar kışakka Kızlar kaynar kışakka Pazlar uşak günü yok kalan kızlar kap kaynar kışakka Kızlar kaynar kışakka Şulayda bit kayşakta Şulayda bit kayşakta Ləgə olar tuzakka Yemizday salqın uşakka Şulayda bit kayşakta Şulayda bit kayşakta Ləgə olar tuzakka Yemizday salqın uşakka
Uşaq qazmamaqlı mendər döşək Qazmamaqlı mendər döşək Qazmamaqlı mendər döşək Şәрбет каналарын жырлап қайрысар қалған қазір. Шек, Рауил. Шек. Ана сенға шашак бере бер. Зор рахмет. Қая балдыра аласың? Бар енді, бар. Міне қысын бұрыға керек, міне. Ойсысың. Ойсын бұрырға екен де білмей. Ей Шешіңе жамаға. жетіп. Ана айтып тұрам, іші біткен жырлап қайрысы қалған қазір. Қазларша деген бұла бір қазбұтты башағаның бар мısың сенің? Ана шул қазбұт ашамағанға маги ашап атқанға өсімше қалды дайынды ол. Мана мен болмасам, нәрсе ашарлар едалар. Яры мен ит табып берем әлі. Мана тағын Ғали Валиевичке шалтыратып қарым әлі, бәлкім бірәр сиыр суеп берер. Сатау айшап нәрсе енді малай. Любой жерде шалтыратасың. Аха. Ес контакт. Алло, Ғали Валиевич, қаралы, гастроллар ештіріп аласы бар ебет малай. Кім бәлі келесің дейсің ме? Рауил білә түгіл енді кәнешіні. Эльфи абзалы бұла Ғали Валиевич. Ей, сау болашы концертлары. Нәсті? Мұңа қадар 2 мәртебе сау болашып кетті бетінде дейсің ме? Гіл сау болашып тұрға неудопны дейсің ме? Аси сау болашып тұрма Ғали Валиевич, гілисәнләшіп тұр. Нәсті? Гілисәнләшіп тұрға ақшам yok бет дейсің ме? Ей, олай демейінді Ғали Валиевич, біз бет көп сұрамайбыз. Итләтәгін әтілерсің, ей. Неше сиыр суырға дейсің ме? Так, бір икіні Ғали Валиевич, икіні. Қаралы қарт сиырлар болмасын, жарай ма? Қаралы дөңгістіріп күні ташлады бет, Білмейм екені ел сатауайның баясын. Мұнда бетіне сиырның бір бұта кіріп кетті қазір. Алло, Ғали Валиевич, қаралы оңлап бітіріп болмады. Сиыр суясың мында, әлі ақшағына табасың ма? Нестеге? Көкейге? Керек бе көкей? Керек бейдім көкей мені өзімде де бар. Холодильник тұптылы. Короче, иткейін дейарымы. Несте? Бұғазға басмағызын дейсің ме? Жоқ, бұғазы башы, ояғы, тұяғы, сұяғы керек ме? Анысы өзіңе болсын ейді, бізге иттегіне жарымы. Алло, Ғали Валиевич, қаралы кім әлі линияға келіп кірді, Кім? Ойфулла! Сен нешлеп әлі Ғали Валиевичке шолтыратып ятасың, Несте керек еді? Концертлары ештірғамын есәбің, нәрсе дейсің, ризамы? Несте дей? Келма, үріме, көзіме де көрінме, дейміні. Шап әйткен, Ғайфулла, колхоздарды ақша yok бейт қазір малай. Қаралы, сір болмаса айтал, сен концертіңі Нестеге қойы бересің ол қазір. Шупреге? Астағафирулла. Қаралы, қойып тұралы тұрып, сыйлашып бітірем әлі Ғали Валиевич біләйі. Ай, кішіге сыйла берме бұл идеяңы. Соңғырау, балта айтты берме дейм, қой тұрып күңі. Ғали Валиевич, қаралы, бізге ит ұрынна шупре болса да яры қазір. Нәсті? Бізде шупре шығармайлар дейсің ме? Анысы менің үш түгілінен Ғали Валиевич. Тобығыз, олмаштырып алығыз, күрші район біле бартырына бартыр. Нәсті? Бәлкім келмәссіз дейсің ме? Келеміз, нешегенде келмәске. Узған еліні да бет халық бегі шатып қалды. Қабат ұшырашырға насип болсын деп сау болаштық бет. Әбәзәтәлі келеміз. Нәсті? Қолықта ақша yok бет дейсің ме? Беріндішіларға бір 50 шертенке концерт алдынан ғына. Міне бит, міне полуша етсі бит Ғали Валиевич. Нәсті дейсің? Концерт шыңына ақша бергенде білселер, орыннан ұшырашақлар дейсің ме? Қойғырманың үшін Ғали Валиевич, біз сені шундай құшлашу кешесі үйіштіріп ұзатырмыз, өзің да шақ қатырсың малай. Алло, район қыздар, берегіз әлі Ғали Валиевичні. Кім әлі трубкаға шыңшып отырады ағына? Ғали Валиевич, сіз міне, сіз шыңшымайсыз, жырлайсыз міне? Кімге жырлайсыз? Зухра Шарифуллинаға. Нәсті деп? Шабжыр, ұнға қарасаң да йоқ, солға қарасаң да йоқ, ұнға қарап, солға қарап, ұтырып еласаң да йоқ. Жоқ шол, жоқ, Ғали Валиевич, ақша жоқ, Нәсті дейсің? Зухра Шарифуллина дұстық құрметіне бұшқа қойырға да риза дейсің ме? Дұсын дұста бейтінде біз Ғали Валиевич, оштан өлерген мұжым, Қоралы яртылаш қына білмейміз соң, Яртылаш дегеннен Ғали Валиевич, сенде бет орақы заводы бар. Үйді орақыға қоябыз, шеп бұлашақ малай. Нәрстеге,
Яртсын шүпрәгә, яртсын шикәргә дисеңме? Ул әйтмә инде, Гали Валиевич. Аннары бит миңа күрше райондагы концертларны самогон аппаратына куеп бирергә туры киләчәк. Иткә инде ярыймы? Алло, Гали Валиевич. Мин Гали Валиевич түгел, Осаф Валиев дисеңме? Осаф син әле нигә каян килеп кирдең монда? Гали Валиевичкә шалтыратасың менә. Осаф стар булмаса әйт әле, син концертыңны нестәгә куеп йөрисең ул хәзер? Әстәгъфирулла җәмәгать. Кызларга дисеңме? Нишлисең алар белән шул кадәр? Суямда тузлыйм, үлем. Козларга дисең менә, котны алдың бит малай. Каралы куеп тора әле трубкаңа, сөйләшеп битерим әле Гали Валиевич белән. Гали Валиевич, кем белән сөйләшәсең, постоянно трубкаң занят, Хамдуна белән? Аңа тагын нәрсәләр кирәк инде? Нәрсә сорый? Хәл-әхвәлләр сорый? Кемнекен, синекенме? Тапкан сорар нәрсә, әйеме? Каралы Гали Валиевич, синең хәл-әхвәлең күпме торасың ул хәзер? 10-15 концерт дисеңме? Акчагамы? Каралы Гали Валиевич, хәлең ничек, хатының әйбәтме? Гали Валиевич, тагын трубканы ташлады бит инде, чукынчыга. Янына барып кайтмыйча булмас инде. Бер ярты кыстырып барсаң, әбәзәтен алачак ул безнең концертларны. Чукынып китсенләр, ите шикәре чүпрәсе. Әйдәгез әле, хөрмәтле дуслар, бер гөрләтеп, кул чабып, сәхнәбез түренә Резида Кәебезне чакырабыз. Яңа ел бергә бакал күтәргәндә, Ходаемнан сорыйм бер теләк. Тагын бер ел гомрем бәхетле үтсен өчен, миңа иркәм бары син кирәк. Син бәхетле булсаң, мин бәхетле, иркәм тирин шатлыкларны алсаң. Гомрем бәйрәменә җырым бүләк итәм, күңлем җылысын. Син бәхетле булсаң, мин бәхетле, иркәм тирин шатлыкларны алсаң. Гомрем бәйрәменә җырым бүләк итәм, күңлем җылысын. Җан җылыңны тойсаң, яннарымда булсаң, йөрәгемдә бары шул теләк. Алсытаңны сөйнеп, сөйлеп каршыларга, минем өчен бары син кирәк. Син бәхетле булсаң, мин бәхетле, иркәм тирин шатлыкларны алсаң. Гомрем бәйрәменә җырым бүләк итәм, күңлем җылысын. Син бәхетле булсаң, мин бәхетле, иркәм тирин шатлыкларны алсаң. Гомрем бәйрәменә җырым бүләк итәм, күңлем җылысын. Синең белән генә гомрем шума гөлгә, тынычланып ибәр бу йөрәк. Минем язым тагын чәчәкләргә күмеп, яшелләндерергә син кирәк. Син бәхетле булсаң, мин бәхетле, иркәм тирин шатлыкларны алсаң. Гомрем бәйрәменә җырым бүләк итәм, күңлем җылысын. Син бәхетле булсаң, мин бәхетле, иркәм тирин шатлыкларны алсаң. Гомрем бәйрәменә җырым бүләк
Зур рахмат. Зур рахмат. Миннән сезгә рухи язык дуслар, җырларымны кабул итегез. Матур җырлар, туа җырлар өчен, эх дусларым, тыңлап үтегез. Авыр чакта булышырдай дуслар, шатлыгымны сезгә өләшәм. Рәхмәт сиңа язмыш очраштырдың, дуслар белән бүген сөйләшәм. Авыр чакта булышырдай дуслар, шатлыгымны сезгә өләшәм. Рәхмәт сиңа язмыш очраштырдың, дуслар белән бүген сөйләшәм. Күкрәгемдә хисләр таша тулып түгелләр. Гел яшьлектә, гел язларда яшим, сөям сезне дуслар эзләп. Авыр чакта булышырдай дуслар, шатлыгымны сезгә өләшәм. Рәхмәт сиңа язмыш очраштырдың, дуслар белән бүген сөйләшәм. Авыр чакта булышырдай дуслар, шатлыгымны сезгә өләшәм. Рәхмәт сиңа язмыш очраштырдың, дуслар белән бүген сөйләшәм. Hürmetli dostlar, bizning konsertimiz oxirina yaqinlashdi. Babaylar aytmishli, boshlangan ish bitgan ishdi. Hozir men sizni o'zimizning konsertda qatnashgan artistlar bilan tanishtirib o'taman. Muzikantlarimiz: gitarada Sergey Gorbachov, sintezatorda Rafael Zinnatov, bayonda Eduard Akhmayev, yuvishlarimiz Yelena Savina, Svetlana Zaharova, Yusuf ham Qurayshi Shepchi boshqar yigiti Rafiz Bayramqulov. Ularni sahnaga qo'ydi Farida Safina. Tataristondan ot qozongan madaniyat xizmatkari Flora Hurmatova. Haminde yaratgan joshlarimiz Ravil G'aliyev. Ham Rizida Sharafiyeva. Konsertimiz olib bordi. Shovli Tatar davlat drama teatri artisti Dilfat Askarov. Operator yigitimiz Valentin Chimakov, administrator Eldar Rahimov. Hurmatli do'stlar, bizning konsertlarimizni uyushtiruvchi Bars Records prodyuserligimizga zo'r rahmatlarimizni bildiramiz. Ham biz bilan sog' bo'lamiz. Kelasi ishtirokchilarga sog' bo'lamiz, sog' bo'lamiz.
Tün bıyıklı tiren, kul yarlar tirek, tal tirekte sayrı sanduğaş. Tün bıyıklı tiren, kul yarlar tirek, tal tirekte sayrı sanduğaş. Sanduğaşның jörün tınlağanda yılın, irkem seni üzülüp soğanıgaş. Sanduğaşның jörün tınlağanda yılın, irkem seni üzülüp soğanıgaş. Tün bıyıklı tiren, zəngər kulga kilem, yuqqağına tügül bitirkem. Tün bıyıklı tiren, zəngər kulga kilem, yuqqağına tügül bitirkem. Kulның suı salqın, yürək tullı yalqın, yanar bulsan suğa sigarem. Kulның suı salqın, yürək tullı yalqın, yanar bulsan suğa sigarem. Yanar bulsan suğa sigarem. Yanar bulsan suğa sigarem.